mu kanya gato rero ekipe y'igihugu y'Ubufaransa imaze kuba ihamagara abakinnyi izifashisha kabisa rero umukino rero ya UEFA Nations League. Igitangaje ni iki nuko Kylian Mbappe ote kabisa rero ataje kubagaragara mu rutonde umutoza Didier Deschamps azaba yifashisha rero mu bakinnyi rero azaba akinisha nyine mu mikino ya UEFA Nations League. Bitangaza benshi baravuga bati se Kylian Mbappe byagenze bite ko yaramaze iminsi yitwa neza mu ikipe ya Real Madrid. Ngono kuyanga amaso tukaza kumva iby'umutoza aza kuba nyine agenda atangaza kuri byinshi. Kylian Mbappe yaje kuba nyine atuma cyangwa se bituma atamuhamagara rero mu bakinnyi bazaba rero bifashishwa mu mikino ya UEFA Nations League. Mu bakinnyi yaje kuhamagara mu izamu harimo Alphonse Areola ukina ikipe ya West Ham United, kaza Mike Megan ukina ikipe ya AC Milan, kaza Blaise Sambu ukina ikipe ya Rennes. Kandi muri bamyugariro hajemo umuvandimwe yitwa Jonathan Klaus ukina ikipe ya Nice, akaza Lucas Digne wa Aston Villa, akaza Wesley Fofana wa Chelsea, akaza Theo Hernandez wa AC Milan, akaza Ibrahim Konate wa Liverpool, akaza Jules Koundé wa FC Barcelona, kaza William Saliba kwenye ekipe ya Arsenal, kaza Dayot Upamecano kabisa rero kwenye ekipe ya Bayern Dortmund. Mjekana mu kibuga hagati bamwita Eduardo Camavinga akina ekipe ya Real Madrid, akaza Yusufu Fofana kwenye ekipe ya AC Milan, akaza Matteo Guendouzi kwenye ekipe ya Lazio, akaza Manu Kone wa AS Roma, akaza Olivier Chouameni wa Real Madrid, akaza Warren Zaïre-Emery kwenye ekipe ya Paris Saint-Germain. Kandi muri barutazamu yahamagaye bitaba mwita Bladeri Barcola, kaza Ousmane Dembele, kaza Landry Colomwani bose rero bakina ekipe ya Paris Saint-Germain, kaza Christopher Nkunku wa Chelsea, kaza Michael Olise wa Bayern Munich na Marcos Thuram bakina ekipe rero ya Inter Domina kabisa rero akaba rero bamaze kwa nyine bamagarwa mu ekipe y'abavandimwe y'Ubufaransa itarimo Kylian Mbappe. Mu gihugu cy'Ubwongereza nabo bamaze kuba rero bagenda abahamagara rero abakinnyi rero bazaba bifashishwa mu mukino ya UEFA Nations League. Umuvandimwe bita Lee Caxeri, umuvandimwe rero bamwita Dominique Solanke kabisa rero akaba rwose inyuma y'imyaka 7 ahamagawe akabonye kugaruka rero mu ikipe y'igihugu kabisa rero y'Ubwongereza. Umuvandimwe bita Harry Maguire nawe agenda ayisohokamo adahamagarwa kuri uyu cyangwa se adahamagarwa rero mu ikipe nyine y'igihugu y'Ubwongereza. Ari nako rwose rero umuvandimwe bita James Maddison nawe rwose rero agenda kabisa nawe nyine bimugendekera gutyo kabisa rero. Ubwo no mu bakinnyi nabaje kuhamagarwa n'ubundi Jude Bellingham yaje kubagarukamo nyuma y'imvune yagize rero mu kwezi kabisa kwa 9 akabashije kwa nyagaruka mu ikipe nationale. Mu bazamu rero arimo Jordan Pickford akikipe ya Everton, kaza Dean Henderson akikipe ya Crystal Palace, kaza Nick Pope akikipe ya Newcastle. Ba defenseur yitwa Trent Alexander-Arnold akikipe ya Liverpool, akaza Levi Colwill akikipe ya Chelsea, Marc Guehi akikipe ya Crystal Palace, akaza umuvandimwe bita rero Ezri Konsa kabisa akikipe ya Aston Villa, John Stones Man City, Nico Lewis Man City kabisa, Kai Walker wakina na ekipe ya Manchester City. Mu bakina hagati bamwita Gunnar Gallagher kabisa ya ekipe ya Atletico Madrid, kaza Kobbie Mainoo Manchester United, kaza Morgan Gibbs ya ekipe ya Nottingham Forest, Angel Gomez ya ekipe ya Lille, kaza Declan Rice ya ekipe ya Arsenal, Cole Palmer ya ekipe ya Chelsea, Phil Foden ya ekipe ya Manchester City, kaza Jude Bellingham kabisa rero wakina ekipe rero ya Real Madrid. Mu bakina rero basatira izamu bamwita Noni Madueke kabisa kikipe ya Chelsea, kaza Jack Grealish kikipe ya Manchester City, kaza Anthony Gordon Newcastle, Harry Kane Bayern Munich, Bukayo Saka Arsenal, kaza Oli Watkins Aston Villa, Dominic Solanke kabisa rero ukiri kipe ya Tottenham Hotspur. Nyuma y'imyaka 7 adahamagarwa Dominic Solanke kabisa rero akaba rero abashije kuba nyine agaruka mu ekipe nationale. Bana bita Maddison nawe rero agenda myisinga ikora rero y'igihugu cy'Ubwongereza kabisa rero. Umuvandimwe rero bita Dominic Solanke kabisa rero agarukamo rwose rero ameze neza cyane muri rusange kabisa rero. Ubwo rero nuko aniyo mu ekipe rwose amaze ko rero ahamagara abakinnyi bazaba rero bifashisha abazaba rero bifashisha kabisa rero mu gihugu nyine cy'Ubwongereza kabisa rero nko kumuvandimwe rero Southgate kabisa rero akunze kuba agenda abifashisha
akunze gukinisha Pickford, akaza Stones, akaza Gary, akaza Antete, Alexander Arnold, akaza Cowell, akaza Bellingham, Rice, Palmer, Gordon, Saka ndetse na Harry Kane. Akaba rero bikunze ko nyine yagenda kabisa rero akoresha muri rusange. Ubwo rero kabisa rero nuko bimeze. Wakwibaza se Kylian Mbappe azize iki? Ngira ngo rero mu biganiro byacu bita kabisa rero tuza kugenda nyine tucukumbura turebe icyo umuvandimwe Kylian Mbappe nimba yenda gifite ikibazo k'imvune cyangwa se niba umutoza kabisa rero atamufite mu bitekerezo byiwe kabisa rero, dore ko ari umusore ukiri muto kandi ugifite akazoza mu ikipe nationale y'Ubufaransa.